Hello, I give Boboy Nameirakpam. Nahan Pumas the Esordagi wapau tana bugidamag lakpiba and sigidamag Thajou. Agi Prathnadi, Nahan Natag the wapau and sigimapalna, Esorbuhenung Shiva, Amasung Mahaki me, Aduga Mahaki singlupenung Shiva sin. The Hana Nahakin from the Nolukchoning Badudi, Nahanatag the wapau asina. Nahanaki singlupta pipam tokpanaki commitment, Amasung Nahaki singluki luching missing in Makapon pam tokpa Adugi Mahotisilandigan. Adu wapau sigimapalna. Nagising lupa hinanung siba, nagising lupa luching hinanung siba, adu quite maruoina, isori matik mangalig na maghingba punsi da chakot pa adu, eki prathanani. Ibang umaki wapau, taminas. Mark Pandabahum pada kundagina kuntra. Patok cerke saya sagi Bible chan duni yang biu. Mia mama punna mukhana laklame maramaduna Jisu amasung mahaki sebok sing na tal chaba phawba ngamlamde. Mahaki mari mata sing na pumnamakpu tabada makhoina mahakpu khamjinnaba mahaki manakta chatlami. Makon haiki mahak ngaure. Jerusalem dagi lakpa while ya thangi oja sing na haiki mangonda Beelzebul lay. Aduga mahakna bhut singi makok adugi mapalna bhut sing butan thoi. Jisu na makoi manakta kauduna makhoida pandam sing biduna haiki Satan mu karam na tangthokpa ngamgani. Ningtholai baga mana madugi manungda tokhai tanarabadi ningtholai baga adu lepa ngamba. Imung amana madugi manungda tokhai tanarabadi imung adu lepa ngamloi. Satan masama ki mayokta hauruklabadi amasung tokhai tahalabadi mahakna lepa ngamloi. Aduga mahaki aroiba laklabani. Akan mami adu hana punduna thamdrabadi mi kanamatana mahaki yumda changduna mapot machay adu munnaba munduna lauba ngamloi. Mahakku pullabada yum madugi pochai munduna pugani. Aina khoi tasengna haire. Miyoi bagi pa pumnamak amasung makhoina thina ngangbadu kokpigani. Adubu makhoina thawai aseng bagi mathakta thina nganglabadi kaidongaida kokpiroi. Adubu pap adugidamak matam pumnamakta chairak phangani. Maram di makhoina sumna hai makoi mangonda sengdaba thawai amalai. Masi sori waini prathna dos. Sargale bekogi pam sungi sor aikoi da nahag utbiu. Aikoi da Khrista utbiu. Maram di hai bada aikoi aduki matik yamna mathau tai. Aikoi mateng pangbiu na ki wahai ase chumna masung sengna na ki ningbi bagi matugina khangjana bagi damakta. Maram Prabhu na ki wahai ase aikoi gi punsi gi thaumaini aduga aikoi khonggi mangalni. Adu ngasi numita Mark Pandabahum gi pada kundagina kuntra phawba sidi ibungon hangna aikoi gi punsi dagi tauhaningba amasung khanghaningba sing adu mayek sing na ki wahai gi mapalna na ki ningthijaba wahai ase gi mapalna Prabhu aikoi khanghanbi aikoi gi thamoi hangdokpi Prabhu aikoi gi mit uhanbi aikoi khangdrabadu khanghanbi aikoi udrabadu uhanbi hana nafamdagi nizari. Prabhu aikoi gi ason masing amasung pap sing utpi aikoi gi pungning honggadaba jaga sing mayek seng na khanghanbi adu pungning hongna bagidamakta apamba amasung pangal khudingmak sing adu si ibungon hangna aikoi da pinabi. Runa ki wai se taba matamda tumning bana natragana awabana natragana amabana natragana mapana aduga lang mana Prabhu chayet na borakadu khudingmak sing dei kanbi aduga ko thamoi wakal pangal losing khudingmak sing ase nahaki wahai bu tajana bagidamakta nahaki wahai da nakong khudingmak mitpham khudingmak thamjabadu ekoi mateng pangbi. Prabhu ekoi matamda famda kachinjari nahaki mating mangal chawhanbi. Khrista makes note be I could be no look and view. Pop chen machine no look and view. Thajabasa bu pangal pin view. Nakimati mangal hina chawan view. Yesu Khrista mini zirgan. Amen.
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯊꯪ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯔꯛꯀꯤ ꯑꯐꯕ ꯋꯥꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯅꯩꯅꯔꯛꯄꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯗꯤ ꯃꯥꯔꯛ 3ꯒꯤ ꯄꯗ 10ꯗꯒꯤꯅ 30 ꯐꯥꯎꯕꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯩꯅꯃꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯔꯛ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯀꯔꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯋꯥꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯞꯇꯔ 1ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯕ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯦꯞꯇꯔ 1ꯒꯤ ꯑꯍꯧꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨ ꯃꯊꯪ ꯌꯦꯡꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯔꯤꯕ ꯋꯥꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏꯆꯧꯁꯤꯡꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯨꯔꯣꯍꯤꯠꯁꯤꯡꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥ ꯇꯥꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯂꯝꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯗꯨ ꯃꯍꯥꯛ ꯂꯥꯛꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯂꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯛꯂꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯕꯞꯇꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯖꯣꯍꯥꯟꯒꯤ ꯃꯄꯥꯜꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯕꯦꯞꯇꯤꯖꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯦ ꯃꯍꯥꯛ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯈꯧꯔꯥꯡ ꯉꯥꯏꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯂꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ one possible explanation ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯄꯥꯟꯕꯗ ꯍꯧꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯄꯥꯟꯕꯗ ꯁꯪꯒꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯪꯒꯥꯔꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨ ꯑꯐꯕ ꯋꯥꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯄꯨꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯐꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯨꯠꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯌꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯄꯥꯟꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯤꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯄꯥꯟꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯈꯨꯠꯅ ꯊꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯄꯥꯟꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯟꯕ ꯍꯧꯕꯗꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯗꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯇꯝꯕꯤꯕꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯦꯕꯣꯛꯁꯤꯡ ꯀꯧꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯄꯟꯗꯨꯞ 3ꯒꯤ ꯄꯗ 8ꯇꯒꯤꯅ 19 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯕ ꯐꯪꯈꯤꯕꯗꯨ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯨꯡꯏꯟꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏ 12 ꯃꯥꯅ ꯈꯟꯒꯠꯂꯦ ꯃꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯐꯕ ꯋꯥꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯃꯇꯤꯛꯁꯨ ꯄꯤ ꯚꯨꯠꯁꯤꯡ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯄꯥꯟꯕꯗ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯥꯛꯂꯦ ꯂꯩꯔꯦ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯇꯥꯛꯂꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯧꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ chapter 3ꯒꯤ verse 20ꯗꯒꯤꯅ 30 ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯩꯇꯥꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯃꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯙꯔꯃꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯒꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯗꯨꯅ ꯀꯟꯐ꯭ꯔꯣꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯦꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯟꯊꯨꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯅꯕ ꯇꯨꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ chapter 2ꯗꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯔꯝ 5 toꯉꯥꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯒꯤ confrontation 5 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ confrontation ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ ꯃꯥꯒꯤ confrontation ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯁꯤꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯃꯉꯣꯟꯗ confrontation ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ confrontationꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ confrontationꯁꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯌꯦꯠꯂꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯥꯟꯅ ꯊꯩꯖꯤꯟꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯨꯗ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯃꯇꯤꯛꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ achumba ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯩꯕ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯃꯤꯟꯅꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯖꯒꯥ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯨꯝꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯃꯤꯡ ꯄꯤꯁꯟꯕ ꯂꯥꯟꯅ ꯃꯤꯡ ꯊꯩꯖꯟꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯗꯧꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯤꯕꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨ ꯁꯦꯟꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯗ 10 ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯄꯨꯝꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯁꯤꯅꯤ Mark chapter 3ꯒꯤ verse 20ꯗꯒꯤꯅ 30 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯄꯨꯡ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯥꯛꯀꯗꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯥꯎꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯁꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯔꯦ and that is this ꯑꯗꯨꯅꯤ one big idea one main thing or bisoy ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ Thajabasa Khrista asi Esordagi lakpa pumnamakpu kokpiba ngamba Mapuni haiba achumba si chingnaba leitana thajou Believers, trust without a doubt that Christ is the Lord who came from God and is able to forgive all sins.
Believers, trust without a doubt. Chingnaba amata leitana. Isor Khrista na oiriba amasung mahakna taunanabagidamagta lakliba thabak. Khrista na oiriba amasung mahakna taunanabagidamagta lakliba thabak. Mahaksa kanano mahaksa Prabhu ne kanadagi lakpa Esordagi lakpa kaidoba ngamba pap loina ma kokpiba ngamba. Now haiba achumba se trust it, believers, without a doubt. Chingnaba amata leitana. That Christ is a Lord who came from God and is able to forgive all sins. Now, kind of verse 20, see, 20 and 21, see, yang pamatamda, Jesus Christ na magi sebok sing do kaure adu matam ko yum na changlak pa du da ko verse 19 do adu loi khro ne. Now, verse 20 is that Jesus Christ da karam yum no again Capernaum da orambe magi Capernaum magi leipam yum do da maybe Peter gi yum do da orambe su ya. Haiba yum do magi sebok taran thoi do man khallaba matung do change. Changak pa da gi mi sing no khang. Now, I go to Hawada Adum Yamatoran Tarabo Adugum, Jesus Christ as a Capernaum, Galil Gilere Kudingi, Maming Jet Baduga missing a congerable missaman. Maki Tambiba du Tana, Badu Moro Magi, Anaba Pan, Baduga Butchang was in Tango, Kuding Maxing, Adu Uraga Butchang was in a Butchang Badu, Dagi Ninkatama Panga, Anabasing Anabado Pana, the Magamako, live missing now. Adugum Miam, Adu Amukana light, Jesus Christ like from the Mark, a Magi Sebok single like from the. Adu Muhammad said, I couldn't overcome Jesus Christ. Oh, me and the Yamale, I don't know. My gentle keep, I do missing my lovely baby, Ude. I do book it away. Remember the Jesus Musumaki books in a Telja of Howang, carry the Motono, Jesus Musumaki books in a Telja of Howang, Drise, Mardi Lagli, the missing Aduga Jesus Christ, and Nana Lorena, Makoigi, Anaba Panba, Wa, Isorgi Wat, and Biba Musum Takpiba, Aduga Makoiga Lonely, Jesus Christ and a toggle Togumatamda, Manga toggle Togadori, missing Adugi lap the market when the toggle tote. Adu mark the toggle Toriba missing Aduga Nana Monga, Nana, Makoiga Leminaduna, Mark Toggle toy. Aduga haiba aduna maram oraga mak chana bagi phaw matam phangde. This is how packed Jesus' schedule is. Adugi madik chillema. Esordagi thabagadu. Esordagi aning magi matung na tarupa matandadi. Yetpi na miyame. Aduga mingpi na miyame. Aduga haiba dune aikoi na mafamsa de uba phangis. Adu karino kono ubu phang verse 21 da magi mari mata sing mo haji ma ngaure Jesus is out of his mind ma wakhal ta re ma se pura angau bam ga chamanar adu magi mari mata sing asina magi imngunung gi mi sing asina lalakan Jesus Christ imngunung sing amasung magi marup sing mari mata sing adu lalakan mana to bitha to khamna bi meaning as the season ever why is Jesus Christ na mark na season ra pamatam da maru yan akan mo wahay ne amon da hai target magi imngung lalakan nang to to Asito nang sing ngor ne nang tori thabak sing se adu imong ne magi mari mata sing imong gi missing Jesus Christ la kan hais mam di kari gi damak na Jesus Christ na toriba thogol matau asigum na tauba Jesus Christ gi mata madu kanamat leite First sing amasung saduki sing lana tambiba sing adu da mahang lepkalaga isu makoy lana tambiba isorgi wahai sing adu Jesus Christ na chumna tambirak pa aduga counter argument tawraga makoy aranba sing adu mi sing mang tam uhola pa khudimak sing Jesus na tawriba thogol asigumna Jesus na sandoliba wapaw asigumna adu Jesus na ngangliba matik lo na ngangba kanamat lete aduna maybe magi mari matag mi sing na kiba Amni Sanhedrin aduga Pharisees sing aduga sasagi ojasing gi mayok ta makoy na ngang kraba wa aduda ngangbi ne ba kanamat like makoy adugi matik pangal kan missing adu Jesus Christ na de makoy pangal define tawraga adu karisna ta ba amog na treat tawraga makoy aran ba sing adu mahang sin adu achumba sing mana tambi aduga atopa maram amana Chak ni hai phaw kaw ma khai mana thabak to mong asida aduna mangon hena na haibi jage no ma ngaure chak ni hai phaw khangre thak ni hai phaw khangre ma gi masan de gi mi sing sin hena lum na lore aduga mana to thabak sing se ma gi matung inna ba mi mayam yam ba ni adugi hype to ma se kanam ta ki dre ba amagum na to now Jesus Christ na to riba thogol adu ma gi imung manung sing na phaw ba da gyan ta de
Magi imung manung sing na phawal Jesu Khrista adu lan na ui lan na mingpi karamai na angaw aman na thada bisil inaw sing asi anuwa phawong aman natte Jesu Khrista na ahan ba sunate adu Jesu Khrista na aroi ba sunate Isorbu chumna amasung sengna tarang khangna thajaraga mahaki aningba adu mising na mai hairabasu mising na tawdana ba hairabasu isorgi hoi adu hoi oraga mai adu mai ohelaga taibang pan ba asida magi animbagi matungni hingba ngangba chatpa aduga phije chakcha khuding mong sing adu isorgi aningba du karino haibadu khatang yenglaganda isorgi animbagi matungni punsi hingba matamda mising na soidana karemnagani Ari walam nabagi matam noa nong phawta ta da matam do isor na nong thar kani haina haiba gi maram na ma hi sai mayam noa ngauba and then ari walam nabagi matam da lem isor gi wa ta thok pasing matam do lem missing asida mo ko nakong hakajabe aba harau pawru taning adu hai do isor gi wa ta thok missing asida isor gi aning ba isor gi apam ba do pap tangi pungning hongga do isor da lakau punsi do matang da mayek sing har matam missing taning de adu mo ko han thane yenge aduga nat missing mayam pe Majo sing marta hosaya gi matang da wakha haipetang khalaga yengse ma ki nupi gomer adu ok tabi nupi ne isor na low haiba gi manong low ri do Adu kita makta mami sing na nong da brada chamna da brada and anu wala da mata da Jesus Christ kata nate Paul and then Peter adu church ki puari sing Martin Luther chawkraba denomination chawkraba church association adu ki mayo kane Martin Luther natte nakoi na tambiriba Roman Catholic sing na tambiriba aran khubam asi thabak ka thajbagi pana phangdo bani haina haiba khudimos mo lale Bible na tambide thajaba khaki mapana dharma sing phangdo bani aduna Roman Catholic tambiri se lale chumde isorgi wahai gi wang ma man chumna lepa matam da kadoi ma do angaw amagum sing thane Thada bisile inaw Jesus Christ gi tung thajabiyana inba matamda magi mingi damakta ikai banamba magi mingi damakta aranba ming phangba oidabadu oiba amagumna uhanba aduga chattabadu chatpa amagumna maran thaijanba khudimak sing ase anouba manate aikhoina ngakpham su thokte Khrista da phangkiba oiba targadi magi tungin khrabai khoi soidana phangani aduni Jesus Christ na haibedo tabang panba gi misna khoi biyang dringa makoina ayak khana yengnare Nung siriba Gospel Community Church ki chilinaw sing aduga nasi ki numinta lak pikraba thajabi chilinaw sing Karigumba nahang na Jesus Christ gi tung adu taibang panda nahaki thajriba imunung singi mamangda thajriba marumpang sing mamangda karyo lekai sing mamangda thajaba yana inboy batar kade ikai ba phangani ming mayam pi gani thi na ngangani phubu chai ba nang ba yai aduga nahang na oidriba ming sing phangani I guess I'm saying I thajabadi mafam asida thajabani laikraba khoi khudimok sing amma natraga amma Jesus Christ gi haibadu in bagi damakta ming amma natraga amma phang habja gi asani kana agum kharana nangi thajadaba marup sing dagi nang Christian amo o nomaji ni meta thabak ama chalu se haina harakpa matam da or church ki thabak thoram ama leiba matam da or Bible study yauna bagi or church ki atop afaba thabak thoram sing torko matam da nangi marup shor khangdaba marup sing koi se lang sa hai matam I di church lei haina haiba matam da or I si aina thajaba ishor na yada na hai ru matam nangdi dharma yam chele nangdi Jesu adagi nangdi dharma yam na chen bayam aseng mi ne kan Ming tongan ba pirak pa missing ay ko'y marakte yaw have sa ay thasay. Kana ako makaroon ng fanatics. Ang awo mi. Now, sige, ang awo mi se kano hay boy batar kadi. Ang awo bagi art se tawri bathabok to kaino khangdo makipangdo to na adugi idea da ngaw budo natte. Adu Jesus Christ gi haiba budo to bagi imung manung na kari hai gino maru mapang sina kari hai gino isor khang da bakari le kan kari ngang gino Christian na hai di loye mana hai ai tawgani ai chat kani ai ingani khudima sino to bagi maram na missing na angaw na hai boy bata gadi oisano let it be pure dana pusano ngang edana ngang sano
Kariguma kanaguma khogi marta Jesu Khrista gi tung in bane hain de haiba adu Christian hain de haiba adu ngasi phau Jesu Khrista gi tung hek ilak padagi Isor khang de ba kair lekai dagi oigera imu manung dagi oigera mari mata dagi oigera asi gumba ming athiba amata phangju mising khogi marta leibo oiba tagi ai sina khoi de wanga oin hangje karigino dagi ming hosbona khone phangju ja Jesu Khrista gi tung in mo patagi de sodana ming phangani Isor khang de mi sing nagi mari mata sing maru mapang sing amasung even Christian ne hana laikra ba imunung de ming dagi Christian ba imunung sing dagi Christian oraga tholak mi sing yaw oiba tar ga su Jesu Khrista gi haiba in ba gi de mak Bible pa ba gi de mak Bible na haiba to ba gi de mak singup te thajaba ya na matam pi ba gi de mak ta makhoi na angaw haina ko khra ba na khoi da Adugo makhoi na khoi ba angaw wa nang amasung angaw haina ko ko de sing sai na haikra ba dugum na panghing hing pangsa sa pangai de leiba adugi maram na nataba adubu aikhoi gi wakhal amasung puning amasung lausing pangal khuding mak sing ase Jisu gi haibe in ba Jisu gi khonjel ta ba Jisu bu kangba Jisu gi aning muto haibe khuding mak sing adu concentration henman mana maram ore kan the miss ne koi se angaw wane hana cover adu oiba targeti wakhal wa gum se thaja bejel ina sing wakhal wa bi gen kari aikhoi gi mak the Khrista gi ming mak awanang nang ba amasung konti jaba mi sing ngasi gi de leibo oiba targeti wakhal wa bi genu Nahaga masungai haga ham basunate akon basu oiroi aduga karigumba haiba angaw ming adu Jesu Khrista gi tung in bagi maram na ko angaw ko bo oiba targadi ai ko mesel amana amagi de magta prarthana tawse ko ngaw ben gana bagi de mag maram ko Khrista gi tung hena inna bagi haiba inde haina hair ko oiba targadi hena hai sunu haiba inde haina Khrista gi tung in bagi de mag adu mo mesel Jesu Khrista na phangis ma ngaw Magi monung gi missing dagi. Even most likely Mary power. Mary power na power Jesu Khrista tawba thaba khuding mak sing se maha ki ningthau leibak se haujiki oina di matam sigi oina di uba yadaba ningthau leibak ta maha ki oiba thabak sing tawribani aduga maha ki ningthau leibak ta taibang panbagi gumbana te adu sarga gi ne khuding mak sing se even Mary bo gyan ta de and then Jesu Khrista gi masimanaw sing power khangdri ma phajana kari mo ko John chapter 7 yeng bo oiba ta gi ma gi masimanaw sing Jesu Khrista thajade Asigi matam sida. Yes, no. Only Jesus knows and his disciples. Even magi se booking mark the power the Jesu Khrista kana hai marak the bharam ju magi se booking he yarok de. Adu Jesu Khrista na kade. He take it. Losal le do gimning do and he do what he ought to do. And then verse 22. 22 sida Lan na thaizen ba mane ko ubo phang Jesu Khrista gi mathakta adu hari base micham dagi lakdo lan na thaizen banate ma gi imunung sing dagi Jesu Khrista da tawtoriba thabak adu mayek sengna khangba mi sing dagi natte lakadoi adu amar na oiba taraga di sastra mayek phasana sengna khangba aduga wasapiraba masiha aduna lakmat na tawdo thabak khuimo sing asini haina mayek sina khangdaba mi sing dagi natte laise adu mayek saina khangba masiha lakpo oiba targa asi soidana thokani adu asi orakpa targa isor ning thole ba aikhoi gi marakta leire haina hai bese aikhoi khangani adu mayek saina khangba mi sing dagi lakdi isam sam mi sing dagi nate adu bu akhangba mi sing dagi dharma gi mi sing dagi dharma gi misung sastra gi oja sing dagi verse 22 sida Jerusalem dagi lakpa while thing oja sing Capernaum da Galil gi akoi bedu Jesu Khrista ko ba usuba Joseph ki macha nupa Nazareth gi lakpo nupa adu hek thung ba gi di anaba mayam phai khongte ko mayam phai adu gi makut nam si deba phali synagogue ta makut nam si thabasu phali bhuchang muju tanthoi adu mi me ma gi tung da laring gi matung ngai me mayam ille adu kangphal du lep yad da samudra da hondo ka adu da gi hina adu gi lep ka wapaus adu gi achouba kari gumba ama sagat li ba du mo loi khange Jerusalem da gi group ama thare kind of like Moses surveyor survey to bulai kaino to se Galil da aduga Capernaum dan marandi Capernaum da aduga Galil gi akoi bise tholiba thabak sing ya angak pa thabak ngaktani mioi ba amatna tawung am thabak amatna te miuna tawung ngam da marandi ko chapter 1 2 3 par ko ba tar ga di Jesu Christ na tambi ba matam bi khudi mok sing adu da su matik kolone ne yaw ha ma ko na khang
Synagogue of Jesus Christ, Tamil Rockmat and the missing a career, Mahakum Tamiba Kanam, the Quitting Ringa. But to Tawam the butching the power Magi haiba. I do get some angapa mayam kudimoxing, I don't know Moroccan missing to meet one of two pavanina, Magi to the Mayam later, I don't know supernatural, the yam natural or the supernatural phenomenon. I don't know how surveyors in Marunakana, Jerusalem, the wild thing, or just in Silaka and Makoina. I would say, I sing Magidi, the Christian tabaxing, Hiram Gudimono Yanga and the personal scrutiny, Tarakan and Makogi report, the pig on the Andu scrutiny, it ought to be more than Mokon Hamasdash, Mangon the Belzebule. Huh. Singe, Kange, Amasung, Dharmasay Hanley missing. I mean, the Jesus Christian Tabak Kudimoxing explanations either. Tabak to Satan to Butabagama or Isori Pangalato or Isor Nato Butabama. Only two explanations. Otherwise, high Jerusalem the Gilak, why I think Ojasing as in a day. Akumanatana, Ahana, meaning Jesus Christ, Satan and Satan Tabak or Satan Pangalagi Tabak and Lana Jesus Christ giving the Maning Tesa. Now, high missing my agent, Jesus Christ and Massive water with Tabaxing the Magi or with the Kalaga, Magi. Aran mo pausing sa nakumakoy tadri, aduga aran ba moong da aduga kalak kamban ba moong tauba tabak amata udri, aduga matamatu dile missing na dharma chele haile missing aduna toriba amusung hingli ba punsim mahing adudagi Jesus Christ na hingli ba punsim mahing aduda aseng na chumna seng na yang matamda kudomi ba tinna ba jaga amata leite. Adebu haiba Khrista asidane Beelzebul lay hana haise. Aduga Jesus Christ da makoy thajili ba se ani ne. Karena ihan hamad mangon da Beelzebul lay aduga ani subasana sini mahak na butching gi makok adugi mapana butching but tantoy na asiman man hire makoi na hire sini Jesus Christ gi nungda lay se isor nate Satan dumang ne ane Beelzebul habi no pase Beelzebul habi se butching gi makok Satan gi ninga mane adurina asigi Satan mayam gi makok se asimak ni magi manung da lay se aduga man anaba phali adu mar bhut tan tho ibasina adugi Beelzebul dugi pangal dugi mapa so Jesus Christ se ma se lai pu nu pa bhut pu nu pa aduga mana tori thaba khudimok singduna hikap de kap amana tobugum na bhut ki pangal lay. Verse 23 again 27 Paul I couldn't uba panga there is Jesus Christ response ne higher accusation adita. Adu higher accusation asi de couldn't muniyang po oiba targete. Jesus Christ na mayek se na higher kaduse mana Jesus Christ na piri ba paukum kupi se sastra gi ojasing aduna why I think ojasing aduna hang po wahang adu gi matungin. Adu asigi paukum sigi mapalna makoi na higher se Jesus Christ na higher se ni samsam. Na koi na aina tor bitaba khudimok sing se Beelzebul gi pangal aduga Beelzebul gal na tawna han har khudimok sing do yumpham yaudaba aduga maning mang sang da wa ngak tan aduna Jesus Christ ultimately har kate aduna verse 20 ga 3 de Jesus na makoi manaka kauduna makoi da pandam piduna haige Satan bu karam tan tam thokpo ngangmuni. Now again rhetorical question wahang da pa khum ya wahang Jesus Christ na hangi na sini Jesus Christ na phare aina tor thaba khudimok sing se aina bhut tam thoiba aduga aina tor ang pathaba khudimok sing se Beelzebul adugi mapalna Satan myam gi makok adugi mapalna aigi nungda leiraga aina tawna haina haiba oiba taragadi na wari chana na ko isori wai khange amasung wai thang khange hai baduga Jehovah ning haina khal lay khraba na koi khudimok sing do aduda aigi wang ji pakhum bi Satan meaning Beelzebul na magi ning tholi baki missing Satan sing adu tam thok po oiba targati adu kamai tam thok ngam godena paukum di oi thokte in verse 24 namu ningthau leibak amana madugi manung da tokhai tanar badi ningthau leibak adu lepangam. Now again yamna obvious oiba thabak ningthau leibak am kalle hai je karam kan no kalli se haiba ningthau adugi supporta
Magi Ningtolebak like a Sena sing, Amasung like a Kudimax Komilan, Kudimax Aduna, I have Ningtodugi, haiba like a Ningtodugi Matung Ilakumatam. Adubu, Ningtolebak Adugi, Ningto Aduda, Ningtolebak Aduma Kimi land Tasalak Oibatargadi, Atupa Yaknaba sing Akpagimatamusulever. Adu Oibatargadi kind of hires, eh? Adudi Ningtolebak to Lepangamoy, Tumgani, Mangani. I'm not going to Jesus Christ hires. Satan gi ningthau leibak na Satan gi ningthau leibak ka landa bo oiba taragadi karamai Satan gi ningthau leibak ka taibang pan semagadi no Satan gi plan di kaino isor na sem khraba ma ki ningthau leibak asida ma ki ning isor ningthau leibak adu gi mayok ta ma ki ningthau leibak sagat phane adu gi thabak adu tawna adu ni mana tawri myam se adu Jesus Christ na hires ne kariguma ai ni tawri thabak khuding mak sing se Satan tam thoi ba bhut tam thoi ba khuding mak sing anaba phale ba khuding mak sing se Satan du gi pangal de oiba taragadi ngasai Satan no honor kanna som ma kin tholebak sagana bo khonne ise asi kai roidra now again pahundi sure kai ba apne do and then amungana imung nong pusale imung amana madu imanung de to khai tanara pati imung adu lepangam lon asu jam akhona yum adu leiba ma gi nupi nupa mot manda bo oiba tagadi nupi ne mai thokwa nupa na mai thokwa macha na mai thokwa amma hekta maniam na makul mai thok panglai leina bo oiba taragadi amma so mai thokwa amma thokwa yesan ra ga phugai na ba yei khai na ba chai khai na ba du khan na bo oiba taragadi adu gi imung manung do we call it broken family mai kai amada chumna chatpa yaroi amron hai bo tar Jesus Christ hai se Satan gi imung manung de Satan masen khatna boi ba tar ga di Satan gi imung manung lingkhat pa yaroi mafam se ning tholeba amsung imung de refer to Jesus Christ na Satan gi ning tholeba amsung Satan gi imung de aduga Jesus Christ na mafam mas mana haiba kudimos ma counter argument kudimos je karigumba mark bandu amadagi adum mathang park po oiba targa ho Jesus Christ na hair lon mag sense tokani aduga karigumba study na ko nasana study to oiba targa chapter 1 2 3 amon hanjin na parra kanda Jesus Christ na hoi man Jesus Christ na chum ha da aikon sum khangum ngam mate am haiba oiba targa yan ham Jesus Christ aduna baptism tawrag isingdagi tholak matamda mahakpu isorgi machanu panena lauthorakrido chapter 1 verse 9 to 11 da isor maknani Satan anate aduga mahakpu loiner ribado Satan nate isorgi thawai aduga numi nipuni theni bedo isor nate Satan ane kanana Jesus Christ mark padu amapada tara manga da Jesus Christ magi thagol hek hoba kan mana laido mana kari hai Sorging to the Bagdakle, Pung Honduna, up a wap or Thajou. Can you do the Jesus Christ Taurido? Satan getting totally back, or Satan getting totally back, I'm a links in the manata. Magi opening totally backne. Isorna Ariba Matam Thajabasing, the Amazon, what opposing in the Wasak people about I know one the Uber the Pangina, Haiba, I look baptized with Johanna, Mayex and Lafoga, Lambi, Adugumba, Isorging totally back. Jan kuding maktagi long kuding maktagi mipum kuding magna apapa wap out the thajabagi mapana tinba yaba Khrista gi oiba missing kaktana sagal ning tholeba adugi ning tholeba ni mark pon pada tara manga Jesus Christ na lauthoido Satan gi nate aduga Jesus Christ na mark pon ama pada kun mathoido gi na kun ga nipan aduga chapter 3 gi verse 1 11 and 12 how with the mark buta na anobo katinate butto Mina level. Karino equine urida. Karino a decone papa. Jesus Christ and a butching on Tampakumatam Kudingi, other butching but 2 minute land but Kudingi, Adu the Udli Besek and Haiba target, Jesus Christina, Satan and totally back, Adugi Matak the Prabhu in a pandon. Aduga high with the Jesus Christi puts taking my eggs in Ubapang. Aduga high with Kuding waxing Matung the power with the shoe. Jesus Christ says, Bhut puba, aduga bhut ki pangal lagi thabak subane haina haiba khuding maksing is amaram the haina haiba oiba targadi khwainagi yimpham yaudaba aduga apangba wakhal yaudaba mi sing ngangadaba wane adu haiba adumakni shastrik oja sing asina why I think oja sing Jesus Christ mathang da tawribase
Remember Jesus Christ ki thogol se ekoi Mark chapter 1 verse 15 dagi yang pu oiba targadi magi them na ba matung du dagi even them bagi manung adu da su ningthol lebak ani ni isor ningthol lebak ka satan ningthol lebak ka adu garb ningthol lebak ani adu matam chup even house power so ye kind na dum lan adum sok na re adu ga ningthol lebak ani gi mar ka two kingdom gi ani ningthol lebak ani gi mar ga leba ye kind na ba du ekoi adum Jesus Christ ki thogol dagi adum uba phang we see the conflict of two kingdoms always not the agreement of two kingdoms. Can't have done. I can uber pangis. Although Jesus Christ and Taba Kudimo since I can ubogumna, Satan mayok, the Satan matak, the Satan ningto lay back adubu to gaiba, amasung haiba, adugi, matak the panba, adu after I can uber things. Haiba is a man higher in the verse 27. Now, in Yam obvious of pandem is a man low ribase. Now, Kanagumana. Yuma madagi huran basangi hain haiba oiba targadi adugu huran pham adugi mapudo yum adugi mapudo yamna pangal kan ba miyam oiba targadi yum adugi huran ing bodo huran gi hain haiba oiba targadi mi do han punjla thamda adugi matamdu khatang yum dudagi poching lobum adumana verse 27 Jesus Christ has akan mi adu hana punduna thamdrabadi mi karamatra mahaki yum da changduna mapot machai adu munduna lobum loi mahagna Mahakpu Pulabada, Yumadugi, Poche, Munduna Pugan. Now, haiba zagas Jesus Christ na pandam galoina while yatangi ozasing adugi aranba ming taizen ba adu chumtholak matam verse 27 ase thajak ba khoi gi damakte now Jesus Christ na masi ngang ngai matam magi sebok sing na gyan yauna tam da basu yan othoi mamdi Jesus Christ na pipi panam khuding ma ki lower matung mo na panam dui kari art na Jesus Christ dum hangi adu hauji ti khoi cross ki matung Jesus Christ na sigra hingala matung cross matung hingba thajaba sing na ai da Bible like computer loine mag leine aduga sorgi thawjal na tonga tonga ba magi thawai simui thabak subi bagi mapana magi wahai sida Jesus Christ na haing libase kaino haina abdu ko khanglaba maram na ai khangba khali verse 27 sida asida look at verse 27 say amon Bible betagadi Jesus Christ na satan ni micro tagudo ba thabak aduni makes in ulis look at verse 27 sida thajba ko gi haraw bole thajba ko gi asale aduga thajaba aikoi gi nungai phamle mamne sigi akan mi se verse 27 de uphangi akan mi satan ne se Jesus Christ na refer to tawribas akan ba mi pungadu se mangon de hena kan ba mi dune right akan mi ma punba ngamgudu se mangon de hena pangal kan ba mi khaktana akan mi du punba ngamane aduga haiba akan ba mi se gi hena kan ba mi du kana Jesus Christ ne he has come ma la e tabang panda Jesus Christ na lakla mahang na Satan bu phajan bagi amasung punsan bagi thabak adu man marketing thole ba adu lauthok padai horaga but tan thokpa aduga Satan sing tumina lehen ba ana basing phan ba khuding mak sing aduna Jesus Christ na Satan gi mathakta mai pak pak loina pa le ai na haibina adum utlise adune mark na record toba khuding gi Satan tan thokpa khuding gi aduga tumina lehen ba khuding gi utlise mam ekoi mamang no majing su yang khraba adu maina Jesus Christ gi ming pala pala ga Satan law rai do Jesus Christ se gi ming do pan ba oiba tar gi makoi na Jesus Christ do phajal ga thamba ngam ga ba gi wakal on ne mam di ming ko ba se authority ama makoi assume to adu gi authority gi mathak ta Jesus Christ na pala kan da tumin lai wan ha matam ne Satan sing tumin lai do kaino adu tawur do akan ba mi adubu akan ba mi dugi hena kan ba kana Jesus Christ na pun magi thabak adune amaram da haina haiba oiba targadi haiba Jesus Christ na butching tan thokpa butching to mina land ba ana ba jeng bhanba khuding mak sing asi record obugi ma pala mark na thajaba sing adu goji aikoi uliba se Jesus Christ na Satan bu punna thambagi achumba de aduga haiba se hanjin na adum kai uba phangani Jesus Christ na Satan ga loine na adum thengna ba khuding bhut chang mi madum thengna ba khuding Jesus Christ na bhut adum tan thokani or ina tumini adum thamgani aduga hai ba thaba khuding mak sing se mahak na Satan se matam chupagi oina lomba nai de bagi oina cross ma thakta sibagi ma palna aduga humni suburu mite hingat pagi ma palna aduga mana sargata ka bagi ma palna Kolosya pa ani pa tara mga uba gumna Satan se matam chupagi mahak na punduna thamle Hausik Satan Khrista gi pangal na punduna thamle maram ni Satan de na kan ma pangal Khrista aduna mahapu punduna thamle
aduna Jesu Khrista gi matungin haisin Jesu Khrista gi matungina Satan se hojik punduna thamle mag mighty reba mi mane aduga mahaki pangal du nomo gi adum ningthau leiba adu napseli engai matek adu ma adum sontharakle na hojik koine uriba pangal khudimok sing asidi mahaki loisalak leba pangal ngaktre marandi apaba wapau sandok matam khudingi mang be tawasina kan bi phang aduga hairiba adu Jesu Khrista na Satan bu punduna thambagi aduga aikon Revelation 20 de uba phang Satan bu punbagi thabak adune mafam asda aikon uba hawribse adu Jesu Khrista gi amuhana siba hingatpa amasung sargada kaba adugi mapala Satan adu bu punduna thambagi matam chupagi oina punduna thambagi isorgi aningba da thadokriba matam adu phaw punduna thambadune aikon mafam asda uba phangise na karigidama aina si harise maramdi Jesu Khrista na verse 27 de uba phangliba amukana ipar ko gyan tana bidam akan mi du hana punduna thamdrabadi mi kana amatana mahaki yumda changuna mapot machai adu munduna lobung na asida Jesu Khrista na hari se akan mi sigi pot munbagi madang mungi haiba taragadi akan mi du pullagan thamba mathota asida aikoi na bhap taga do boja aduga mark aduga Jesu Khrista na aikoi gyan tan ni boja bhap tan ni boja kain haiba oipa taragadi akan mami sing asigi pot magi yumda paisalaga thamba pot sing adu da nang amasung isu lerame matamama aikoi matamama da Satan gi minai sing ne papa amasung airan gi minai sing ne adu aikoi magi pot sing atane adu Jesu Khrista na sai lisingani mamangda maki pangal khudingmak dona miyoina sayolakuna laglaga Satan gi thaba khudingmak sing adu mahana namthu duna maitheba piduna magi hingba magi punsi siba musing hingatpa adugi mapalna Satan bu maithiba piraga mahaki ne haina laikhraba mi khudingmak sing Satan gi haina laikhraba khudingmak sing mahaki khutpham dagi magi pangal dagi mahaki kanbibagi pangal aduna aphaba wapau thajabagi mapalna nungtini mi khudingmaki lauthoi aikoi su mangondi kalaba mi sing aduga nangamusung ai ngasigi numit aran kubam phanga Christian na moraga gospel community church ki member ama oiraga Christian na moraga ngasigi numit isor khurma phangli base akan badudagi hena kan ba Khrista aduna akan ba Satan adu punchalaga thamaga ma ki pangal aikoi bu kan bi habiga chobosakine we've been redeemed and saved and plundered from the rule and house of Satan Satan yimudi Christian wapawagi mapang mahagi pangal kan diraba missing aduga haiba je thajabe cheli na sing Satan punduna thamle aduga mahagi pangal adum losulakli haina haibase aikoi ngasi su adum uri haujik su adum uri aikoi na apaba wapau sandokpa khudingi Khrista gi pangal na apaba wapau gi mapana mangliba thawai amana kanbiba phanglingi phangba miku pungja khudingi aikoi du uhaliba se Satan adu pullaba maithiba piraba aduga kisunduna thamlaba pangal leitraba akan mami ni haina habne ko udliba se thada bijil ina sing asi aikoi gi damakta aikoi gi apaba wapau gi thagol gi damakta aduga Satan mo ikona yengadaba minyeng adu gi damakta laiba aphaba amasung harba pang Khrista gi mapana ma gi pangal adu thek ngamgra ma gi punsi hingba siba amang hingat padu gi mapana thajaraba khudingmak sing adu da harba pangal adu le aduna kari hai John na khoi gi manung laiba adu da gi ding na khoi gi manung laiba adu na khoi gi mapan laiba adu gi na pangan kale kaina adu John hai aikoi nung laiba Khrista sina Satan dagi hena pangal kale now explanation ni karino pullaga thammaram aduna maram organ aikoi na asaga lona na kandi gani habi thajaba du galona na Satan ni pangal du maithiba piba ngamgani haina thajaba galona apaba wapau sandokpagi maram amasung sandokadobagi maram adudi apaba wapau gi mapalna Khrista gi pangal da Satan gi khubam da laikhraba sing adubu kanbiba ngamme Khrista higher than Jesu Christ and higher. Only one way. Both log hand high over there. I can meet the pulagadam. Adu achumba
ꯑꯐꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯄꯨꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯧꯒꯜ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯊꯧꯒꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯚꯔꯁ 28 ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ 28 ꯑꯃꯁꯨꯡ 29 ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯇꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡꯅꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯔꯁ 27ꯗ ꯑꯐꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯚꯔꯁ 28ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯁꯨ 19ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯐꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯚꯔꯁ 29ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯖꯝ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯣꯡꯁꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯔꯁ 28ꯁꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯅ ꯐꯝꯃꯒ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯨꯟꯅ ꯁꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯂꯧꯗꯦ ꯚꯔꯁ 27ꯗ 8ꯗ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯞ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯊꯤꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯋꯥꯉꯥꯡꯒ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯁꯥꯁꯤꯛ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯅꯈꯣꯏꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯣꯔ ꯊꯥꯡꯒꯩ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯑꯔꯃꯥꯏꯀꯤ ꯂꯣꯟꯗ ꯑꯥꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯃꯦꯟ ꯑꯥꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯔꯕꯥꯏꯁꯤꯡꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯇꯝꯕꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯥꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯦꯐꯔꯝ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯑꯗꯨ ꯑꯆꯨꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯁꯥꯁꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯇꯝꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯕꯤꯔꯤꯕꯗꯨ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯥꯖꯕ ꯌꯥꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯦꯐꯔꯃꯦꯁꯟ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯍꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ he starts with affirmation amen amen ꯑꯗꯨꯒꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯤꯅꯤꯡ ꯅꯣꯏꯅ ꯂꯧꯒꯦꯔꯥ ꯂꯧꯔꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯆꯨꯝꯕꯅꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯌꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯥꯀꯣꯡ ꯄꯥꯟꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯇꯥꯒꯗꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯃꯤꯅꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯥ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯅꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯄꯥꯟꯕꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯩꯕ ꯃꯄꯨꯅꯤ ꯁꯥꯕꯠꯀꯤꯁꯨ ꯃꯄꯨꯅꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯅꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯅꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯂꯣꯝꯅꯥꯏꯗꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯃꯄꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯥꯃꯦꯟ ꯑꯥꯃꯦꯟ ꯑꯩꯅ ꯅꯈꯣꯏꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯀꯔꯤ what a joy ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯔꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯞꯅ ꯅꯣꯏꯍꯜꯂꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯞꯅ ꯋꯥꯍꯜꯂꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯞ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯀꯣꯛꯄꯤꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯞ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯍꯜꯂꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯅꯥꯀꯣꯡꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯈꯣꯏꯊꯨꯝꯅꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯥꯎꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯄꯤꯕ ꯄꯥꯎꯅꯤ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯞ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯊꯤꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ I will forgive all sins पाप लोइनमक मचा लेते अचौब लेते हिरम खुदिमक पाप हाइबा पाप खुदिमक सिलोइनमक वाखल न तौब पाप ओगिरे थमोइन तौब पाप ओगिरे खुद न तौब पाप ओगिरे खोंग न तौब पाप ओगिरे मकाल खुदिमक की पाप मी सिंग न खर इकाय खुमनो पाप खर व्हाइट लाइस काना कलाइने बाइ चिन थिरसु अदु माइ पाक न थिबिया बसु अदुसु पाप ने अदुगी पाप मिवांगांग बगी पाप अदुगी नापल तौबगी पाप इसागी द खनबगी पाप ओइनिंग ब पाप अमे हेक्ता अदुगा मीसिंग फतनब वांगांग बा अदुगी ईश्वर खुरुमदबगी मागी मीसिंग पुंदबगी सिंगलुप्त याउदबगी बाइबल पादबगी प्रार्थना तौदबगी इमा इपागी हाइबिंदबगी नुपागी मखा पोंदबगी नुपीबु नुंगसिदबगी हिरम खुदिमकी पाप लोइनम खुदिमक सिंगदु मंगोंद लाकप मतमद मान कोक्पिबा ngamdaba पाप अमत लेते अदुने सिदे जेसु क्रिस्टन हाइसे I will forgive all sins verse 28 verse 27 sorry 29 28 ngakatang leise Khrista gi ina aduga Kristna kokpiba ngamdaba pap amata leite mangonda thajabagi mapan pungning honuna lakpoi batagade Jisuna kokpiba ngamba khata nate kokpigane pap tagi pungning honuna thajuna lakpoi batagade Nahagi papa do missing the pan with how took it to a pap waker. I look at Nasana power. Oh, I need to rip a pap say,
ai handagi hen mo laba amjung tuku chami ai bu kana nungsi bigedino ai bu kana lotion bigedino ai bu kana kokpi gedino karamba isorna karamba mioi bana karamba laina aduga karamba kanglum ai bu lotion bigedino hana kanba pap sing leiba oiba targasu Khrista lakpa oiba targadi mahakna kokpi gani unmu ngohan bigeni aduga senghan bigeni mahaki mi kaugani asidagi hena harawu paw amat lai verse 28 sida amam Jesus Christ tawrisini mapam adu laikraba mipum khuding mak sing do anaba sing lari buchang bu sing lari adu koi pap chen bu sing ngak ne tongan pap sing adu Pharisee sing lana tambi bu sing adu tongan ba sing adu maram ora kan masa bu hanthana yeng jaraga adu kokpi roi deba amagumna Jesus Christ gi sebok sing mak mathi yauri ma khazna khoma mi am ori ne khazna khoma mi ama dadi jiu sing chanaba gi matung ne ishwarna kokpi bagi mapam leite adugumma sing adu markan Jesus Christ na aina na khoi ta sing na hai mioi bagi pa pum na mioi bagi pa pum mioi ba janga ai khoi ni ai khoi pa pum na loi na amma ta watana amma ta khak na kopi ni jom khoi thi na ngang kana da ni ma san pa da even is sure haiba khoi Jesus Christ ma the promise there is affirm there is kokpi gan ne adu hari na ma ka amen amen thang sen hari chum na hari seng na hari sodan kokpi gan adu kari mga sino mi de isor bu Jesus Christ bu kan bi ma pu musung prabhu ne thajri ba maru nga ko gi mar ya bu oiba tar ga ni nahang mamangi punsida ngarang or even ngasai is sigi mapam se isor khrum na ba lak ngai adu gi nangi mamangi punsi adu nak tongan makali pap sing toram ba aduga nagi punsi du nahag na amot pa lakhot pa yadra ba phadi phara gum na nahag yeng zaraga na sontha ba oram ba aduga ai pap ka na kokpi ga bu no hai na hai ba gi wang hang ba o nangi pap to taibang pan da le mi kanna amat na kokpi ba ngamoi da pap su oram ba su ye aduga nangi pap du na mar mor ga nang na tor ba phat ba chum da ba du na mar mor ka na ki yeng na ba masing mayam la ba su ye adubu kari gum ba ngasi gi nimit na na Khrista lak bo ba tar ga di kari gum ngasi gi nimit na na ki pap ta ki pung hong na Khrista bu taza bo ba tar ga di nahak pu mahak na kokpi gani naki pap khudi mak cham thokpi gani khegum na ngang labu naki pap adu ungum na ngahon ngani ibungo mahak na naki pap amata mahak na singthana bi dharma chen bo oina kokpi gani mandi Khrista na kokpi ba ngam loi de ba pap amat laite ma ki ina cham ngam loi de ba pap kari amat laite icham chan man hang tawgdo ba si ukning hongba thajaba aduga Khrista da kokpi na bi da matang asa ai papi ne ai seng ai papas na har over target ai no ngi phang ba matik cha ba se nangi kokpi ba na te adu nangi asaw ne norok ne adu lom nai le dandi ne adu asi su ai ne ta jare madu na ki wahai ki mapana Khrista na pap chen ma singi da mak te sibi kre dharma chen ba singi da kauna ba ki da mak lai hana adu ai madu te ta jare ai isana sabu kan jaba ngam de ai ge ba thaba kari ma thalaite adu bu Khrista na ai gi da mak te sibi kre mahakna ai gidamak hingat bikra audui thajare ai bukan be adu ko thajau khre ko singsi verse 28 is thajabagi mapana puning hongna ai khoi punsi da chumna bang haktane thajabigi na sing Khrista na ai khoi punsi da kokpi je ba pawam tlaite mahak na khoi gi hawbagi na siba phawbagi pap khudi mang mahana kokpi khre ai khoi pap tawe ai khoi sole adubu thaja bijai leina sing Khrista nangam sung ai ngon ngasi gi mi da kangning be sine oiram ba ai khoi gi asun masing ai khoi gi asun masing lai khoi puning hong da pap sing adubu khuding mak sing adu ai khoi Khrista da tension ba da gi Khrista da nga ja ga do ba da gi chen tho han ga do ba ta du chen han ga do ba ne maram di ai khoi ne mahak ki cross ki makhong adu amuk na tham ga da pap khuding mak sing adu mahak ki ina kokpi khre ba pap ngak tane Khrista na ngai bulal handre ai khoi mana sama bulal han chumde thajaba mi ama ga thajaba mi ama ga khena base sine thajaba singa du na de ma khoi pap du thamoi khudum sur kanda adum le thajaba singa du na de thamoi khudum sur Khrista gi mana lak ma tam mai ko bi do bang mang ni ma no phra ba gi mam karma pap no ha Khrista gi mang ni kari ba de kari pap no masing ni na Khrista pusin driba pap lai ra saugan ba ge be niwa nga na be be karam ba ge be
paisa pamagi oibe natabla si satui oibe nahagi oiba paiba pornography kingmasing oibe chinthibagi karma papno Khrista na nang asibaw pusundana thamlibado Khrista na bhamsida haire miyobagi pap pumnamak amasung makhoina thina ngangbudo kokpigani Khrista na hairma wai Khrista na kokpigani Khrista na champigani Khrista na singdokpigani verse 29 and 30 aham se Jesus na upiri se khusena bagi damatani warning na adu si wahang am khile sida adu haiba wahang je lupa lakh tara pi wahang ne kaino adu wahang do thawai sing bagi mathak ta thina ngang ba haiba se kaino ya asagi section apumba se part ma verse 20 ni 30 ba was part ma mayam gi mid lone mak singchali se thawai sing bagi mathak ta thina ngang ba haiba se kaino maram desi ki pap se kaino Jesus Christ na hire se kokpi roi there is only one sin that is unforgivable pap lone mak tagi asim khadane kokpi roi hana hire se now adu tare wahang se kaino oh adu tare thawai asing bagi mathak ta thina ngang ba haiba se kaino asigi verse 20 ke 9 se mi sina tongan mong ne am sina angbu khara mana mi sing control torna ba an doin mi thabak toroga adun thawasing man tani bang thawasing bagi ming thabak mong toroga adu kan tan yela tana ba maram di kaino kinari se thawai sing ba tonge or thawai sing ba change ne taru ba thabak mayam thawai sing ba di or mo har bo tar mayam kal si kan adu thawai sing mi tak thi na ngam maram naitana mi kienba unnecessarily ko adu atopa amana aina hoji ha kraba adu gumna mi sim control tono sisna ba tabi tabi kudi mo thawasing bagi mapa ne do ai gi mayok to wangang bo bitari thawasing masak to wangang ai ama ai khoi mapam se le khoi kudi mok sing se either ai khoi punsigi or thajbai punsigi jaga ama traga ama asigi wang se khoi hang ai ji bo thawasing bagi masak te thi ngang bagi pap se tau grabra ne na loi ma hangi ko hangdam kana yari koi marta loi ma hangi right na adu do mapam se Jesus Christ na ma gi washing pa na ko de mic sang be now verse 29 katang pa bo oiba tar ga de thawai sing bo thi na ngang bo se kari no hai na hai ba khang ngamoi suang ngamoi sungyao yaw ro si da pa kum sung pang phang verse 29 katang pa kan si dam yeng ga lei bo oiba tar ga so aduna to du je kana bible pa ba gi tham ro niyom amade karigumba paiba verse of gyan ta ba oiba targadi verse ngangai do kari matang ngangai adu context di adu context kaino verse 20 degina verse 30 adu context ne verse 29 ni when verse 29 se ya ai angam da haiba haiba na te adu sine verse 29 se kun degina kunthra gi marakta leiba ne now kun mapan gyan ta gi hana haiba oiba ta targadi kun degina kun ga tare pa kari hai kre or kunga or kunthra da kari hai adu yeng ma thau da adu praise God for Mark wasna hai ma verse 30 da aduna asigumba artha gyan takta ba matam da context aduna gyan tak du aduna kana na hai ba obita verse 29 said verse 20 degina verse 30 phau du gi loine mak lo tho ga si verse katang ko tar na gyan ta ba song ngam adu context da adu context e kai no thodo khar thoi ase da Jesus Christ na asigi wa haire ise ma verse 29 dagi harak pa hau bunate aduga ma verse 23 dagi harak pa hau aduga Jesus Christ na verse 23 haiba horese verse 22 duna maram oira ubra mari samnari do now adugi mari du matu ni yang pa matam dadi kaino Jesus Christ na kaito ma thabok sing dawe but sing tan thoe anab sing phale matik lona ma wa pa sam doe aduga haiba Jerusalem dagi lakpa why I think oda sing dono kari haiba mangon Beelzebul like but pure but ki pangala ma thabok sing taw other verse 13 he make single karamana kari gi mo Jesus Christ na verse 20 and haiba gi maram adu bu makoi na thawai sing gi mathak thi na ngang la badi kaidau ngai su kokpi roi adu bu pap adu gi damak matam pum nang ta cherak pangani verse 30 maram di why because maram di makoi na asum nai kana makoi se first sing Sasi go dasing. Aduna kare mangon the sing the thawai malay.
Now, audience ka na no. Masaya ay nahakraba adugumna micham nate. Ana ba phan la missing sing do nate. Adu Bible phasna khang missing. Masiha du karmai tawni phasna khang missing. Now, asi ekoi khang ba na mathau dai. Mamle Jesus Christ na warning tawri ba se tu son man son ba aduga ai isi pap se taw khrabra taw driven chingnaba mi sing du nate ma Jesus Christ na warning tawri ba se. Adu ID kalle ID bhai ID aduni ID khang hai na hairaga Jesus Christ na tawri ba thabak amaju man ori ba du da lana thaijan ba du ga lana adu hai ba du yad ba mi sing adu ne now adu da ta definition when a period even one of them. What is blaspheming the Holy Spirit? Thawai aseng ba thi na ngang ba hai se kari no now ai tab na har ke isan mi sing ne phasna isan na we them ta asi clear oi bi man the circle khale silu khara lai Thawai sem hom phamu oi da ge nang kai no lon pang ngang ga do ni phan chong ga do ni nok ga do ni khe ga do ni hai na chat ka do ni cheng ga do mit usla ga pai ga do ni adu gi mem ek ta mani mang sam do mem adu da sigma versus season ra nang ain de thawai ha ra ka no nang na thawai sem ga thi na chei nang de adu ne jisu na kopi ro hai na hai adu ha ra ka di ba so here's the definition historical context textual context adu phasna yang kana kari no Khrista na oi ri ba man ma ga no sorry masano pa ne Esordagi ko Prabhu ne amasung maha ki thabak ko Khrista na oi ri ba amasung maha ki thabak adu bu khangna tauge yaw na lep leitana yadaba adu thawai seng bu chai bane amona Khrista na oi ri ba amasung maha ki thabak adu Khrista kanano ha bi nainaraga khangaba Man to be tabak su aran ba amma de achumba ngak ni man to be tabak khudi mak sing se achumba ne ma kan bi Mapuni ma aseng bane Esordagi khudi mak sing hanga man to be tabak khudi mak sing do aseng be Esordagi adu gi pa loina mak to ne han su khanga ba adu khanga ba phau da khangna au gi yaw na lepa leitana Jesus Christ na oi ri ba musung mana to be tabak to ya da ba adu meaning a willful conscious deliberate and consistent act of rejecting the person and work of Christ. A willful, conscious, deliberate, and consistent act of rejecting the person and work of Christ. Pharisee amsung sasai ko jasing asina ari bola na larik sing no park pa matam da Jesus Christ na tarba thaba khuding mak sing adu masiha Esordagi lakpa aseng bodu tawgo do ba magi mising bu pap tagi kanbi go do ba adu tawgo do ba thabak ne makoi mayek sing na khangna Bible khangna yade ma but changan adu chinban na haidu pa thabak ne we can blaspheme by mouth and by pen wahai ni yada ba gi thabak aduga asiguma papsi Jesus Christ na oi bam suma gi thabak adu khangna yada ba reject to ba consciously deliberately adu consistently now that's very important consistently lepa leitana sidri bawa sunghan handa bi da ai chumde la le ma but changane but Esordagi tharak pani ma Esor na te mana kanbi ba ngam hiram khudi mosing aduga asigi papse kokpiro haina na kani kidam mak na kokpiro dise thad bijele ina sing asida kokpiro do bagi maram se Jesus Christ or Esor na kokpi da bagi maram na natte adubu haiba Khrista gi mayok ta khangna lepa leitana mapu yadriba mi khuding mak sing asina makoi thamoi du kan bagi maram na makoi mame adu achumba du ta una tang han bagi na maram orakanda Khrista da makoi gi pap adu kokpi haina bagi thamoi makoi ta pande not because Christ is not forgiving, but their hardness of heart will not let them come to Christ to ask for forgiveness. Adu gi damak ne Khrista na kokpi ngam da bagi nate adu Esor na kokpi hit bagi maram nate amne asiguma missing se sasri oja sing asine tawr si makoi losing na makoi gyan da khudi mak sing ngajar kanda Esordagi mang noluk pagi mohut makoi napal ga na Esordagi kan biyo masung nungsibut piyo hana haida missing aduga haiba je koina Jesus Christ na piba pandam khasna khombaga aduga first yam gi pratna da koi uba first adu ne kamai ma apba thabak to ngata Prabhu ai si tawi ai fasting tawi ai asuk kale awabas ne su mateng pang ai asumai tawi ai asigi khasna khom missing gumba ai natte ubra
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯥꯁꯅꯥ ꯈꯨꯝꯕ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯋꯦ ꯃꯊꯃꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯥꯏꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯄꯥꯞ ꯆꯦꯟꯕꯩꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯅꯦ. Why? One humble before God and God forgiveness. ꯅꯣꯂꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯛꯄꯤꯕ ꯐꯪꯉꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ? ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯀꯣꯛꯄꯤꯗꯕꯒꯤꯔ? ꯅꯠꯇꯦ. ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯊꯃꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯥꯄꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯕꯗꯨꯗꯒꯤ ꯊꯤꯡꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯥꯖꯕꯁꯦ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ. ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯀꯣꯛꯄꯤꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯒꯗꯧꯕꯗꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯁꯤ. ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯚꯔꯁ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯔꯝꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕꯕꯨ ꯊꯤꯅ ꯉꯥꯡꯕꯒꯤ ꯄꯥꯞꯁꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯔꯥꯟꯐꯝ ꯃꯥꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ. ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯀꯟꯕꯤꯕ ꯐꯪꯂꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯀꯅꯥ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕꯕꯨ ꯊꯤꯅ ꯉꯥꯡꯕꯒꯤ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯇꯦ. ꯇꯧꯁꯨ ꯇꯧꯔꯣꯏ. ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯣ? ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯧꯖꯥꯜ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯞ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯗꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯧꯖꯥꯜ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯄꯤꯕꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯗꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯧꯖꯥꯜꯗ ꯉꯥꯛꯄꯤ. ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯞꯁꯤ ꯇꯧꯗꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ. ꯑꯗꯨꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯑꯃꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯇꯦ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ? ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯒ ꯑꯃꯨꯛꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯒ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ. ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯁꯨꯡꯑꯣꯏ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯅꯤ. ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯃꯒ ꯁꯦꯡꯗꯕ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯦ ꯁꯤꯅꯤ. ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯊꯥꯖꯕꯁꯨ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝ ꯂꯩ ꯊꯧꯖꯥꯜꯗꯒꯤ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯧꯖꯥꯜꯗꯒꯤ ꯄꯨꯝꯇꯥ ꯇꯥꯔꯣꯏ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯧꯖꯥꯜꯅ ꯀꯟꯈꯠꯄꯤꯒꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯦꯛ ꯁ꯭ꯂꯥꯏꯗꯤꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤ ꯏꯁꯣꯔ ꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯆꯔꯆ ꯈꯔ ꯀꯥꯕꯒꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯈꯔ ꯄꯥꯕꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯇꯥꯏꯠ ꯈꯔ ꯀꯠꯄꯒꯤ ꯀꯣꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯈꯔ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯈꯔ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯗꯤ ꯃꯥꯟꯕ. ꯑꯗꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯅꯠꯇꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯃꯣꯏ ꯂꯥꯛꯑꯣꯏ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯥꯏꯕꯜꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯏ. ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ. ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯅꯤ. ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯗꯤ ꯖꯨꯗꯥꯁ ꯀꯥꯔꯤꯌꯣꯠꯀ ꯄꯤꯇꯔꯒ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯃꯥꯟꯅꯕꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣ? ꯑꯅꯤꯃꯛꯅ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯌꯥꯗꯦ. ꯑꯃꯅ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯏ, ꯑꯃꯅ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤ. ꯄꯤꯇꯔ ꯀꯩꯗꯧꯋꯦ? ꯃꯥ ꯍꯜꯂꯛꯑꯦ. ꯄꯤꯇꯔꯒꯤꯗꯣ ꯕꯦꯛ ꯁ꯭ꯂꯥꯏꯗꯤꯡꯅꯤ. ꯖꯨꯗꯥꯁ ꯀꯥꯔꯤꯌꯣꯠꯇꯨꯅ ꯀꯔꯤ? ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯅꯤ. ꯃꯥ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯅꯠꯇꯦ. ꯃꯥ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯁꯦꯕꯣꯛꯃꯛꯇ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯁꯦꯕꯣꯛ ꯅꯠꯇꯦ. ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯗꯨꯅꯤ. ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯃꯥꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ. ꯅꯣ. ꯊꯥꯖꯕ ꯀꯅꯥ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯞꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯇꯧꯍꯜꯂꯣ. ꯇꯧꯁꯨ ꯇꯧꯔꯣ. ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯁꯤꯕꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯃꯤ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯜꯂꯤꯕꯗꯨꯅ ꯇꯥꯛꯂꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯞ ꯅꯍꯥꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯀꯤꯒꯗꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯂꯩꯇꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ. ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯕ꯭ꯔꯤꯌꯥ ꯏꯕ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏ? ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯃꯍꯥꯎ ꯇꯪꯁꯨ ꯇꯪꯂꯕ ꯈꯪꯁꯨ ꯈꯪꯂꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯔꯥꯟ ꯈꯨꯔꯨꯝꯒꯤ ꯑꯁꯥ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯅꯥꯗꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗ? ꯊꯥꯖꯕꯁꯤꯡꯅꯤ. ꯑꯔꯥꯟ ꯈꯨꯔꯨꯝ ꯃꯥꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯆꯥꯡ ꯌꯦꯡꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ. ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯊꯥꯖꯕꯒ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯊꯥꯖꯗꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯈꯦꯠꯅꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯖꯦꯁꯤ ꯔꯥꯜꯀꯨꯕ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯊꯧꯒꯜ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩ. ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯅꯨꯡꯁꯥꯅ ꯌꯩꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯈꯣꯝꯕꯨꯗꯤ ꯀꯟꯁꯟꯍꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯥꯏꯁꯇꯤ ꯊꯣꯠꯇꯣꯛꯍꯜꯂꯦ. ꯃꯍꯤ ꯂꯥꯡꯍꯜꯂꯦ. ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ. ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯊꯕꯛꯅ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯔꯆ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯏꯁꯩ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯔꯛꯄꯤꯕ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯐꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯉꯣꯟꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯔꯛꯀꯅꯤ. ꯊꯃꯣꯏꯅ ꯊꯣꯠꯇꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯇꯨꯡꯏꯟꯕꯗꯨꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄ ꯎꯒꯅꯤ. ꯑꯁꯣꯟꯕꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯅꯠꯇꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯣꯠꯇꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯕꯗꯨꯝ ꯍꯦꯜꯂꯛꯀꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ? ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯤꯡꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯤꯡꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯗꯨꯔꯣꯝꯗ
Taningdaba, Kangningdaba, Loksaningdaba, Adugi Punsi, Adu the Naki, Tamoy, the Hen, and Nukim, Sokola Boy, but Targadi. Check it. I'm not looking at it. If your heart continues to grow cold towards God and His Word, be cautious. Now, Thajaba, Ama Ikoi Punsida Bible Pabmatam the Pak Kaya Paning the Pratna to Matam Kaya Toning the Matam sing later lay. Adu Thajabasa announcing Asiki warnings, Asiki Kusel Libse Karam missing the high hype over target. Esordagi why so paning the Christian and hype over target. So Kang the Sung Nay and Ningdaba, Esormas Sukan Kaningdaba, Esorganing was Sung Tataning the Esorganing was Suk Total the Christian and the cover. Church at the bay chat by Nupan Christian or Mr. Pai Nupina Pammy Church at Adu I Nupiha or Nupa begin the Bible about Prahanta, Adu Asing Bagi Kaurang, but the Asing was coming by the Amat the Yadoba, Adu Gumba Punsia the Hingba, I could give Matakanagumia with I checks in you, Kiningaini. Man, the Esordagi Wahai in Mayani Pang Panda Kabak Tang Hen over Tangsam the Tang of Kaidok Nova Maki Wahine. Adugmaki, why the Tabamatam Kudimaki Asing, but Hazaba Kudimak sing Aduda, Tamoy, no talk by Hengani, Totok by Hengani, Esor Masakang Behengani, Pap Masakang Behengani, Magi Pangal and Upangani, Magi Wai Karang Behengani, Matam Karadika Kang by Adu, Magi Tazal, Amukan, Magi Wai sing to Gimapala, Tabamatam than the Hon Lakani, Adugumba, Machet Amatalake, Bakumak Yaw Batagadi. Cushioning any. It's already thousand. Uning Hongbi. Khrista Lapi. Esordagi why hen a Korambagi motor, Esordagi why went to go to Paduga, Esorbu hen and Lazabagi motor, Esor the Adum told Adugi Wakal the Adum Punsi Hingalapo of a target, Adu Kiningaini. Adu Kiningaini. And you show Isor Kankrab missing the gay, Nahak nat Tauriba Pap, Adu, the Gipuning Hong Naba, Hairakpasing, Aduda, Na Pangsilaga Adum Hingada Punsi the Chexilla. Amukanai Hazard. Isorgi missing the gay, Nahak Natauriba Pap Amadu, Semdok Nabamsum Tok Nabagi the Magda Pirakpa, Kusel, Kusen Wahai, Kuding Maxing, Adu Ta the Bagi Hainabi Amatambadu the gay. Beware of consciously becoming deaf to the warning of God's godly people against your deliberate sin. Thajabasa inausing hojik matamda Isor na kamana wangangi mang nagi wangang de. Pratna toringida mangalama thomjilla kanda akasmani de wangang de adui matam loigre. Kamana wangangi magi wai mapana Numasi na Mikudima Kiwapas no Pasing Mapana, at the Thajabasing Loiner Bagi Mapana, Esordagi why this Hanar Bagi Mapana. Adugi Mapana Kaktane. Ate Wangang de. I mang the Jesua, Jesuna Saitanian. Jesunate. So, Piano was said by some Samu, Jesuna, Jesu Kandi and Makocho, Jesu Christian to Jehoy. I mang the Jesula, Menat Satan. Dumanis on Wangang, Lep, Kraman Wang, and Haikabuna. Magi why in Pala. Bible lagi. Pastor no Wapas no Pagi Mapana, Thajabasa Lone Bagi Mapana, Karamani Esordagi Makangani, no Amadi Numina, Diandra Prabhu, nothing at the Prasana, the Esordagi Wai Paga, Dugisu Kangani, Thajabasing Wise and Matan, the Nangi Pap Kimatang, the Nangi Aswan Bagi Matang, Nangi Punsina, Lobo Dizengi Matang, the Thajabasing, Luching Basing Wise and Matamda, Esor Kanga missing Dugi, advice Lakani, counsel Lakani, Kudimax Nagi Mapana, I need to Esor anyone that they can't go in. Mika Kangu Curly, Chachasiko, oh, I Pratnam the Turkey is organing the Tirki, Apang. Misingi Maong, Hawaii the labor the Yamna Sava. Lakadra, I Pratha Wakam Dankalaki, I allow any. Other Bukarizona, Thajabasa Mana, I Pratnam Turkey, right? Hawaii, you ever do something tak of Thadaraga Christian Navian. Adu mine Sung Hung, Adu mine Kung. Now, to me, I could Tamoy, Minam Joy. Ado karigumatam that sinu bithada bisile inausung luching man sorry why the pap ut level matamadu power ekoi ikai bana ekoi aki bana adu insecurity mayam adu phongdok ta bi lochalaga tamaman tamsingle adu thajab amagi punsida adu adumak oiba oithokte
aduna kariguma nahaki punsi se pap lot pada A1 phangba certificate phajaba phangba church na amma imung dana amma mayang gi mangdana atei mangdana thajaba sing mangdana na thuna leba punsi dana amma chin thibagi oidbai khuding mak singa adum hingaga leba duga hai baduna nahaki punsi adu define the boy batagadi adu kiningai ne Isor gi mising nahaki pap adu chum thurap matamda Wakalana can be Chinana Kumda Bonavigana. We are so defensive. Excuse me, never hand money. I saw Bangan Matam the end. Nang so Aibo come and swear. Tada busy announcing, I go a pap chain buzzing, I call a swiba missing. And the Christian and a coming secretary, I swiba naiba meaning I swiram by yai, I lalam by yai, I do papa torme, I'll do Lonema Hogodome. Something is wrong with your heart. I know do my pop of honor burn. I Thajabasa do my pop term when have no Napa and I do pop. Section B. It's already missing a naki pop. I do some talking about higher comatam. Tata bagi punsi him with the section B. Again, I could mark this Khrista gi matang khangning ba masung short hazard ba I could mark that isorbu thir missing yaw boy ba target ai asisu na ki na phamna khusen ba wai se thamje Yesu Khrista ga chumba loina ma khang hairaga chumme hana zu hairaga phaiya na zu hairaga thajabam thoi hana zu hairaga Yesu Khrista thajab na kari mung asi kas gi thoki boy ba target kiningai Khrista thajab Losila positive. Khrista Mahaki Wahai and Pana Thajaba Oikraba Aikoida, Krenaman Harris. Ho Chumetawasham Gimatak Tina Ngamui Paplo Badu, Kopiroy. I would have a visit in housing Thajaba Kogi, the market, the Khrista Gimapana is sort of Marankaiba board the Pinabe. Karino Dugido board. Karino Kogi Tamogi of Pamada. Amazon Kogi Tamogi Botapamada. Khrista gi maphamda aikoina tawba pap na maram oraga thamoi da langtuk na bagaluna na ikai bagaluna na ma ki maphamda kokpina ba masung sengdokpina ba gidamak ta mangong da chensen ba matamda Khrista na nang amasung aibu kaidongai da tanthoi Beloved, if anyone alarmed by sin come to Christ for cleansing and forgiving Christ won't cast out. Verse 28, Psalm 51, David Nakari. Tamoi Kai Basin Nan Hagna Pambani. That's basically in our Maramas in a pop, Esordagi Lord Pigano, Khrista Lord Pigano, Khrista the Pop, Haidopi. Khrista Pop, Haidoxi Maki, Mamang, the Aikogi Punsi, Hangdoxi Maki, missing Manaki Punsi, Hangdoxi Mam, the Kokpi Pop, Amatekogi like the Loinama Kokpi, Khrista Gi, Thajaba Yapa, the Thajaba Gimapana, Maki, Kokpi, haiba, Pangal, other the Thajaba, Mangona, Jensen Simam, the Mahag, Thajaba. Amen, Amen. Hi, Kraba Khrista, I see why could him Thajaba. Nangamusung ay pun sida Khrista gi aning badu oisino mahang nangamusung ay bu chingsono aduga nahak ki punsisu ay ha ki punsisu mahang na chingbagi mapana ay khoi mahaki tungin basing amasung ay khoi mahaki thajaba yaba mising khoi oise magi tung in bagi damakta ay khoi mamal pise adabe ichil inausing Khrista adu Esordagi lakpa pa pumnamakpu kokpiba ngamba Mapuni haiba se ko chumna sing thajabagi mapana aikogi pap sing aduna ibungo mangondagi chenthokpagi mota mangona chensen se mangondagi pangal ni jese aduga Khrista na pap khudima kokpina bagi de makta lakpa prabhu do oiba targadi mangliba thawasing hona pu wapa wasandokse aduga aikogi thamoi da harau bogalna Khrista da ngajaduna magi thajabi yabada penthokse maramdi thawai sing bagi mathak thina ngangmagi pap ase aikoibu isorna amukhana tohanbira pranatos Sagalebe could be palm swing sore. I could be from the Naki and England swing a palm, but Naki Wai Matung and Chunam swing and Tapi with them Tagacher. If I couldn't touch a crab of Quimus, I say, could get Tamon and Libon on my hail and be a could punsi the you and be. The could be.
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯪꯕꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯁꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕ ꯋꯥꯈꯜꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯞꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯁꯩꯇꯥꯟꯒꯤ ꯁꯔꯧ ꯂꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯇꯨꯡꯏꯟꯕ ꯅꯍꯥꯛꯄꯨ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯐꯕ ꯋꯥꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯁꯦꯕꯣꯛ ꯁꯦꯝꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯇꯨꯡ ꯏꯟꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯃꯜ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯆꯤꯡꯕꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯔꯥꯎꯖꯕ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯃꯃꯝ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯡꯊꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯖꯤꯁꯨꯒꯤ ꯅꯤꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯥꯃꯦꯟ